Cerita emulain kalaben kabeden situng kota sedimah masyarakat teh nyang sarakapi sampai-sampai benyak semate amarga ekening penyakit bencukenan amarga kelaparan. Tengah keaudien masyarakat senyang sarah odi situng reng lake kenal kalaben ahli bela diri bencukenan ahli pedang senyamana hasoda. Saking yang sarana odi neng ceman jia sampai-sampai masyarakat keni masyarakat seta andi teti korban penindasan dari orang-orang se andi tunyah ben andi kekuasaan Arya kapi amarga pemimpin amarga kaisar seta peduli de masyarakat keni peli cuma mikirin abang tibi ben orang-orang se andi tunyah. Singkat cerita situng areh neng situng kelompok se selalu adukung de pemerintahan sedimah kelompok ria pimpin kalaben pendekar samurai se nyamana doken tepang mike situng nak kanak lake se nyamana Souzi. Ben tiba-tiba dateng hasoda kalaben tocuan keangkui abe basaki Souzi. Meskipun hasodaria tak kenal de Souzi, tapi amarga hasodaria selalu apihak de orang-orang masyarakat keni, hasoda pun aniat keangkui abe basaki Souzi. Tapi dina doken minta tebusan kena ben hasoda pun setuju keangkui nepus Souzi. Akhirnya Souzi pun nurut hasoda keangkui ngale dari situng kenangan de kenangan selain keangkui nolongin masyarakat se butuh pertolongan.